Bandugu yenu jambo yenu, muko bia mnakaza, mimi naamini nyinyi wote muko poa sana. Jamani, mimi niko na kitu kimwaki kimenishituza roho, ama nimeshituka ama mshutuko wa roho. Kuona upendo wenyewe sisi wa Afrika tunakuwa nao, si tu batu bako Bulaya. Si wa Afrika wetu tuko Bulaya. Hii upendo inanishitula roho sana. Ni vigumu sana, tena ni miracle sana kuona Muafrika ndugu yako, sitaje kabila ama sitaje ulitoka wapi, ama Muafrika wote. Ni mshangao sana kuona Muafrika mwenzako anasimama kukuita, hey, unaona kuko business fulani inaitwa LSSC. Kuya ujiunge, banapanaka pesa, banafanyaka hivi, unapokeaka hivi, unapokeaka vile. Ni mshangao kwangu. Mnajua kwa nini mimi nasema ni mshangao? Juu si ba Afrika hatutakianake mazuri, hatutakianake mema. Unaweza kuwa unaendeleaka kimaisha, unaendelea kimaisha, tena watu wanakuona huyu ndugu anaendelea bien. Acha niende nimuulize mafanikio ya kuendelea kwake, ama maendeleo yake bilianza tu aendelee kiasi kile. Mwenzako hata kupatia siri. Hivi tu realite maisha tu ya kawaida akupatie siri. Ni vigumu sana. Atakuchenga na kupelekesha huko na kupelekesha huko na kupelekesha huko paka unavichoka hamo na una give up na unaenda. Jo siye Afrika. Si tuwe tuko mwenchi za watu. Si mwenchi za watu. Anaweza kwa hata anajua kazi fulani banahitaji watu, hata kuhusisha, hata kuambia. Mimi nashangala mu LSSC. Si ni mshangao benzangu, yani nyama mshituke. Mimi kwangu ni mshituko wa roho. Kuona ndugu yangu Muafrika iko nanitia business, vitu vya kupatiwa pesa, anakuhusisha. Na ukimwambia sasa, okay, nimesikia, acha nitaenda fanya nini, nitaenda kuidownload mu Apple Store, niangalie kama nitapata link. Aseme hapana, ni mie njoo napasha nikutumie linki ila ikwake mu Apple Store, wala utapata fasi fulani yoyote mpaka mie nikutumie. Ambo. Ni vitu ya nimeshangaa. Unasikia kwanza mwenzako vile kwa nakwambia, okay. Nitajiunga mwenzangu. Ashituka. Ni upendo kiasi gani ile? Upendo. Nikakia kugundua benzangu. Kumbe. Nikakia kugundua. Kumbe benzangu. Biko banapenda nitumie linki juu nipite mjina yake. Ikwe kufaida yake. Unanielewa? Kufaida yake hakuna shida. Hakuna shida. Meshida nyeko pale. Umukute mwenzako unafanya biashara ama anafungula duka ama anauzisha vitu fulani, umwambie bwana unatengeneza keki kitu juu ufike hivi, si unioneshe na mie. Hata kuonesha. Bwana ulifungula duka store si unioneshe kisi ulipata license juu na mimi nifungule store. Bitu vya vile vya realite ya real life abaambianake. Bitu vya binye biko maishi tunaishi amo kwa sasa tuko anaona hivi ni vya njia normale nikibipita amo na mimi nitafanyikiwa. Hata kuambia. Anakuambia bitu vile biko vinamkoroga na yeye. Nikasema upendo ya aina gani hii? Hii upendo ni aina gani? Kumbe mwenzangu anataka ubitumbukie ndani kisi naesha bitumbukia ndani, mubitobangane nyie bote. Okay. Kutobangana, kusipo kutobangana, hakuna shida. Sasa shida iko pale. Na benye biko mwile LSSC, kuko benye abajua hata benye biko mwabyo. Kuko bengine wakingali bipofu. Kuko bengine wakingali biziwi. Ajua hata benye ko mwabyo. Tena unaona benye bana purubukia sana ni ba Afrika. Benye biko moto mwa isi batu beusi. Bazungu autona bazungu biko moto mwile LSS LLC juu ya SSC.